چرا مرا کمک میکنی؟ تو کی هستی مراد؟ این صدای چی است؟ این صدای خوراک است کو؟ از غیب صدا شنیده ایستاده مراد؟ خوب کن. کی است در آن حجره؟ این کی باشد آخر؟ آه شوکت، آه شوکت. نازیه جان نکو به قرار به چیکار میکنی؟ شوکت، نازیه شوکت. نازیه جان، ببین حالا هم نازیه میگوید. شوکت بیدار شو. نازیه جان پشتم کم ترک مساج که پشتم دار کدیسته. شوکت بیدار شو. لا حول ولا قوة الا بالله. تو بی عقل بودم ایخی بیدار میکنی؟ شوکت تو اینجا چیکار میکنی؟ کانی تیلا کفته استه بودم. بدبخت خواب بودم، کوری نمیبینی؟ خواب بود است. تو چخیل به این خانه در آمدی؟ شکافی در کتی. یا خدایا دولین این پس شده. چی شد حیران شدی ها؟ ما این اصولای درکشوی را ای برادر ما کلتکیلس آموخته. حالا هم کلتکیلس میگوید. کنی خیز رو از اینجا زود. این مرک اکو خونه و در تا ای دیوان تا خورده من بدبخت. آسیا و بنابت ایازی کار رو دمون میغلطه. به خاطر یک دوست داشته برادری را فراموش کردیسته. چی ها میگویی؟ چی خیل دوست داشته؟ زینب دوست داشته نیسته؟ زینب؟ ها؟ این خیل نگو شوکت. دختری بیچاره از پشتم میدود که این برای من مقرری است. این مقرری است دختری بیچاره میدود. گویا دوستش نمیداری ها؟ شوکت میدونی که مگر من با جز زهرا هیچ کس رو دوست نمیدارم. حالی بگو زهرا را دوست میداری؟ خدا رحمت کنه زهرا را. من سری خواب ما بگیرم میخیزم میرم. چیکار کرده ایستاده ای تو؟ بخیز. اگر تو را اینجا ببینن چی فکر میکنند؟ چی فکر میکنن؟ میگن در خانه برادرش کلتکیلس خوابه تموم. برادرم کلاس گفته ایستاده ای کو؟ دیوانه، از من دور شو. دیگر چی میخواهی؟ تا مرد سخن نگفته باشد ای به هنرش نهفته باشد. هر بیشه گمان مبر که خالیست این کیلس بودن این تو را بجوز شوکت کسی نداند. نه، خورترین توکل هم نکن. فهمیدی؟ پلیس فکر میکند که کمیسر اونال را من کشتم. اگر فهمن که من کلتکیلس هستم مرا به حبس میپرتویند. فهمیدی؟ برای همین از من دور دور میگردی شوکت. دور نمیگردم. تا جان در بدن دارم گیری تو میگردم. یک حیات میگی دور بگرد. یک وقت امامی ساخته شدی شوکت دایما دور بگرد. معلمی ساخته شدی شوکت دایما دور بگرد. حاضر کمیسر شدی شوکت دور بگرد. دور نمیگردم، میستم، جام تنجا میستم. نه، من با تو کاری ندارم. به این هم کمیسر زبید نسبت من شبهه دارد. دیگر توکل کرده نمیتونم. شد از تریزه پشت برآمده رو. خیز زود باش. این مرا هر یک خانه پیش کردگن که خانه تی چیه؟ زود باش. خوردم خانه تا یک بار دیگه من حیات دارم پیش تو بیام.
бои либосро беҳуда овардам. бин боз ҷуздонашро ҳам овардааст а? дар расоновка хоб мекунам, пешти номар сархам намекунам. бирав зуд бош. оли бема қилярдер шавам. ҳайвон. дигар ба ман занг назан. ибрагум шав шод надорам. охир ман аз ин дарди сар халос намешуда бошам. ё худоё, ё расули худо. ба хайр аст ҳиҷрӣ, чӣ қадар сарости мастӣ? хонадор мешавам мурод, хонадор мешавам. хонадор мешавӣ? бисёр хуб, муборакат бошад. раҳмат, худо аз ту розӣ бошад. ниҳоят падару модари санам қабул карданд. танҳо бояд падару модари худамро розӣ кунам. оҳо, мешавад, қабул мекунад. агар тарафи духтар қабул карда бошад, ҳал аз кор. иншоаллоҳ мурода, агар волидонамро розӣ карда натавонам, дигар падару модари санам барои хозгории санам иҷозат намедиҳанд. барои ҳамин бояд волидонамро розӣ кунам мурод. дуо кун ки волидонам қабул кунанд мурод. иншоаллоҳ ҳиҷрӣ, иншоаллоҳ. бо амри худо ҳамаш хуб мешавад, фаҳмидӣ? ту бисёр фикрашро накун. хайр, рӯз ба хайр. мурод, як чизро пурсам мегӯям. медонӣ дишаб санам барои ман хавотир шуда ба ту занг задааст. ту бошӣ гуфтае ки ҳиҷриро дар роҳ дида бо суҳбат кардем. аммо ман ба ёд надорам ки дирӯз бо ту вохӯрда бошем мурод. бале, санам занг зада хавотир буд. ман бошам барои ором шуданаш ин хел гуфтам. ин кӯмаки туро чӣ хел бармегардонам комиссар мурод? баъдан бармегардонӣ ҷанговар. чӣ хеле набошад зуд во мехӯрем. гуфтӣ ки зуд во мехӯрем мурод. бо ин гапа чӣ гуфтан мехостӣ? медонам ҳиҷрӣ, ту фикр дорӣ ки чаро туро ба полис надодам, вале инро ҳаргиз ба ту намегӯям. ба ту гуфта наметавонам ки домрозиё ҳастам. чеҳраи маро дидаӣ мурод? ҳиҷрӣ буданамро фаҳмидӣ, барои ҳамин ба ман ёрӣ медиҳӣ ё ин ки танҳо ба ҷанговар кӯмак мекунӣ? ба хайр аст? ба фикр фурӯ рафтӣ? ҳа, бале ҳамин хел. охир ман дишаб ба хона дер омадам. як масъалаи муҳиме буд. чӣ масъала буд ҳиҷрӣ? мо барои чӣ ҳастем агар ягон ёрӣ ба ту лозим бошад? не мурод, масъаларо ҳал кардем. хуб, тамом. хайр, дар амони худо бош. майлаш, раҳмат. саломат бош. майли, худо нигаҳбон. раҳмат. аҳ ҷанговар, ту ҳам мисли ман ҳастӣ шогирди азизам. кори ҳардуямон душвор аст ҳиҷрӣ. ҳамкор, ҷои кор биё ки мудир пурсидестай. мудир? ӯ боз додувой мекунад. ҷанговарро дастгир накардем ку. аниқ сарзаниш мекунад. марда як амалиёти муҳима барои ми пурсидестай, тезтар биё. чӣ? амалиёт? чӣ хел амалиёт? аз куҷо медонам аз кадом музеи асарҳои тарихиро дузидане? тезтар бихе биё, худат мефаҳмӣ. рабудани асари тарихӣ? шуд. тамом, ҳамкор, меоям. хайр. асарҳои таърихӣ гуфт калтакилас? кӯбурем яке ягон чи насиби мо мешавад? бузурге гуфтааст бани одам аъзои якдигар аст, лекин бикӯи дар дарунаш як хеле шеринар аст. акои аду бадбахташ бепадар аст. шавкати бехона имшаб дар бадар аст. намешава, гуфтам намешава. ту худат фаҳмидастай чӣ мегӯй? ман хонаи ӯ барои хозгории духтараш намерам. падар духтарашонро медиҳанд, чаро шумо намехоҳед? хобта нахоҳанатам ба кор наморо. модар, ақаллан шумо ягон чиз гӯед? охир як бор агар рафта санамро хозгорӣ мекунед, кор тамом? охи бачаи хел нагӯ ту. охи гаворабахш кардагии қатиш. охир модар, чӣ хел гаҳворабахш? доим ҳаминро баҳона мекунед. охир духтарашонро ба ман медиҳанд, шумо рафта танҳо хозгорӣ мекунед, тамом кор. ту чӣ хел маро гузошта дигар касро интихоб мекунӣ, ҳа? ман он интихоб кардаатро гирифта зери поям маҷақ мекунам. эёча, боба, аз барои худо гӯш кунед. агар санамро рафта хозгорӣ накунед, дигар духтарашонро ба ман намедиҳанд. охир чаро ин хел мекунед? чаро маро намефаҳмед? шумо намехоҳед ки ман хушбахт шавам? намерам, гуфтам намерам. чӣ шумо маро маҷбур кардед? намерам. бача,
من او دختر همچون کلم قبول کردن نمیتونم. چند بار گفتم چی من نمیفهمی ها؟ این کارتان گناه است میدانید. توبه توبه. یا خدایا. بفرمایید نوشی جان. مرحمت گیرید. استاد اگر یگون بچه عروس ما گپ تیه باید من چیکو کنم؟ باز میپرسی مگر خورش رو میکنی؟ استاد ای چشم تنگ عروس تیه گپ دودسته. چی گفته ای صدای تو ها؟ هیچ کس با دوست داشته من گل دادن نمیتواند. ملیس این ابله تو رو ناراحت میکند؟ کمال هیچ کس مرا ناراحت نمی کند. لطفاً دیوانگی نکن. این احمق شما رو ناراحت میکند خانم. تو چی گفته ای صدایی؟ شو یگون جنازه خونه فریاد که کی اوزی استاد قوری را میکنه. من استادم قاتل نشده یاری تجلی را جیغ زنی. ملیس تو با یک کنار برو. با یگان کنار نمیروم کمال فهمیدی؟ نمیخواهم که اینجا بیجنگی رو در دیگر جا بیجنگ. به این هم این جناب مرا ناراحت نکرده است. اینجا تنها تو مرا ناراحت میکنی. خانم ملیس فهمیدم این احمق شما رو وقتی زیاد است که ناراحت میکند. شما پروا نکنید من جزایش رو میدیم. تو جزای کی رو میدی لعنتی؟ تو قوه یک مشتی مرا نداری. بسیار واهمه نکن. این چی است؟ واه ای کنفام داشت ایکو. او ایکیدو سه کاراته هفتم. اوهو ای بوی بیس پراویل هم داشت هستی؟ با چی نمو داره؟ این آدم هم ای چیز رو داشت است. این ماشین آدم کشی بوده است. چی شد؟ ترسیدی کمال؟ چرا من از این سرتیفیکات های تو میترسیدم؟ بس کنی از افتاد معلوم است که سخت ترسیده ای. باز وایمه میکنی ها؟ خانم الیس این ابله روزانه؟ تو کی رو میزنی ها؟ با پلیس زنگ زنیم یا با یاری تجلی؟ برای بیاری تجلی زنگ زدن وقت نداریم. اجازت نمیدیم که استادمون مراد. استاد استاد جنگ نکنید. تو باید زنده مونیم. ما با جای تو میجنگیم استاد. تو چی خیلی استاد هستی ها؟ خودت میترسی شاگردانات رو با من جنگ میاندازی ها؟ رها کن کنی؟ نه استاد این آدم با خواهد ممکنه تو را بکشه. بس کنید سر دهید. یک طرف ایستید. ایوا تخیکای کونفو. ایوا پریامی پاندا. آخر لطفاً خواهش میکنم کمال را نکشه دلتیموس. خواهش شما بر این یک دختر برای من مثل امر است. در حق او دعا کن. نمیکشم تو را ولی کمتر لطو کوب میکنم. جناب خوب هستید. جناب خوب هستید. جناب خوب هستید. استاد این فتشا بوده ایکو. باز من فکر کردم که حقیقی است. خوب هستید. ملیس جان این ابله رو گذارو رفته با من یک چای کبودی تلخ بیار. تو چای کبود میخواهی جانم؟ حاضر میارم. منتظر شو. آنا با تو چای کبود. استاد خوب هستی؟ خوبی؟ سازی؟ استاد؟ کمال در کجا هستم من؟
шумо ки ҳастед а? маюм шогирдат макс. е ман дар куҷоам? ин духтар ки аст? дар даста чаро сковородка аст? сари ман чаро дард мекунад? ба сарам ту задӣ магар? камол ту духтар гуфтӣ? ман мелис ҳастам. мелис ҳастам. мелис ки аст? устод бачаҳо, устод паме чай даст дод. ия бояд зуд беморхона барем. рафтем устод. раҳо кунед охир. биё. мумкин ака? гузаред шинед. гӯш кун мурод. аз паси нафароне ҳастем ки асарҳои таърихиро дуздиданд вале то ҳозир ошкора нашуданд. вазифаи мо ин ангуштарие ки аз даврони визанс мондааст аз дасти онҳо гирифта ба осорхона бояд гузорем. барои ҳамин онҳоро бояд дар болои ҷиноят дастгир намоем. мурод, ту нақши шахси сарватманде ки ин ангуштариро аз онҳо харидорӣ мекунад бозӣ мекунӣ. мо ҳамроҳи зубайд туро аз наздик назорат мекунем. дар баданат як асбоби хурди гӯшкунӣ мегузорем. ту маро фаҳмидӣ? итоат сардорам. ҷанговарро аз даст додед. агар ин бор ҳам хато кунед намебахшам. фаҳмо? фаҳмидам сардорам, тамом. ту ҳам фаҳмидӣ? фаҳмидам. ман мардакам расма бите бинам ку. уфа, ҳиҷрӣ куҷо шуд охир? ё ин ки дигар намеояд? кани ҳиҷрӣ зудтар биё, маро аз ин азоб наҷот бидӣ охир. мехоҳам тукбирёни ҳасибдори бо лаззати туро бихӯрам. он хӯро ки дар наздат бударо мехӯрӣ, ҳамин хел не қодир, ҳамаашро бихӯр. беҳуда ҳеҷ ҳавас нахӯр. падару модари он муаззин барои хозгории духтари ман намеоянд, худат мебинӣ. омад ҳиҷрӣ? куҷо шуди ҳиҷрӣ? зуд як тукбирёни бо ҳасиб омода кун бихӯрем. чӣ хел тухбирён бо ҳасиб падарҷона? ҳиҷрӣ нав омадааст, шояд хаста шуда бошад. биё каме биншин, роҳат шав, баъд мепази тухмро. хуб биё бинишин. хуш ҳиҷрӣ, волидайни ту соати чанд меоянд? бале ҳиҷриҷон, хонаводаи ту соати чанд барои хузгарии ман меоянд? ҳиҷрӣ? ё ин ки хонаводаи ту барои хузгарии ман намеоянд? ман чӣ гуфта будам? онҳо намеоянд. ин гап рост аст? намеоянд магар? о чӣ хел намеоянда? не, ин чӣ кор аст? чӣ кор аст? мо духтарамро медиҳем, онҳо бошанд ақаллан ба хозгорӣ намеоянд. аворо бин. падарҷон, шумо розӣ шуда будед ки мо хонадор шавем. падару модари ман омаданӣ нестанд. намешавад бе онҳо духтаратонро дид. ин муаззин чӣ гуфта истодааст? яъне мо духтарамонро медиҳему волидайнат ба хозгории духтарамон намеоянд? ҳамин хел қодир, дар умрам ин хел пас худамро ҳис накарда будам. ман асло тоқати шунидани инро надорам. чӣ алоқае дорад модарҷон? бе ин ҳам ҳиҷрӣ бо хоҳиши худаш дар хонаи мо намеистад магар? оилаи ӯ негӯяд ҳам чӣ мешавад ки мо кайҳо боз розием? сафсата нагу духтарам, магар ин хел кор мешавад? падарҷон, илтимос ба ин модарам ягон чиз бигӯ, ӯро розӣ кун. бас ҳаст охир? ман ҳиҷриро дӯст медорам. ҳам ту наберадор шудан намехоҳӣ магар? албатта мехоҳам духтарам, вале модарат. намешавад. ин хел кор намешавад. агар онҳо омада духтарамро хозгорӣ накунанд, ин тӯй барпо намешавад. инро дониста монед. ин охирон суханам аст. падарҷон, илтимос ягон кор кун, ӯро розӣ кун.
آخر جیبتو نگفته بودم که اویلت رو راضی کنه؟ نگفتم مگر؟ ҳиҷри ҷон илтимос оилатро розӣ бикун дигар роҳе надорем ки хонадор шавем кани хес зуд рав медонам ки ту метавонӣ ман ба ту боварӣ дорам ишқам бихез тамом санам майлаш падарҷон ман ҳозир рафта як бори дигар суҳбат мекунам бо онҳо рав бирав баъдан тухбирони бо ҳосибро мехӯрем бирав агар ба фоизи гишинаш нигоҳ кунем бисёр хуб аст. салом алейкум. салом. салом алейкум. ман маҷид ҳастам. рафи. хушҳол шудам. ман ҳам хеле шод шудам. маъсуман. хушҳол шудам. чӣ гап боша инҷа ин чамодони чия ё ки дар дарунаш $1,000,000 ин чӣ хеле амалиёт боша ягон мунташ ба дуздои таърихӣ монандӣ надорам ин калтакелас бо чӣ нақша дора бадбахт бе ин ҳам ин саҳар айхонаш гишна сурум кард гишна ешидам ки жилуткамаи гишнагира рӯдома ҳалка дистай яъне як коллексияи бисёр пурғановате дорад ҳа ҷаноби маҷид бале ҳамин хел вале дар коллексия як норасогие ҳаст ангуштарини хонум бизанс теодора намерасад рафи ҷон ҷаноби маҷид бисёр шахси завқи баланд дошта нест магар рост мегӯӣ занакҷон ба фикрам муштарие ки ҷустуҷӯ доштем пайдо кардем ташаккур мекунам бисёр нозук ҳастед иҷозат бошад ангуштаринро дида метавонам пулро ҳам овардам ё худоя ҷаноби маҷид шумо фикр кардед ки мо он чизи пурарзишро ба инҷо меорем бе ин ҳам мо аз куҷо медонем ки полис ҳастед полис гуфтед бисёр механдоне ҷаноби рафӣ полис ҳастед сардорам ба фикрам фаҳмиданд охир мурод ин вазифаро барбод медиҳад ин вазифаро ба ман бояд медодед ман актёрӣ тамом кардагиям парвона кун ором бош мурод ин корро ҳал мекунад бале ҷаноби рафӣ ман полис ҳастам ҳатто дар барам таҷҳизоти гӯшкунак ҳам дорам дар он мошини дар берун буда гурӯҳи полисҳо ҳастанд камтар пас шуморо дастгир мекунанд сардорам вай девона чӣ кор карда истодааст мурод ту чӣ кор мекунӣ а ё худоя ҷаноби рафӣ маро ба ханда овардед шӯхӣ кардам ором бошед ба худ биёед рафи ҷон аз сарсқарӣ мемурдам ба худо ҷаноби маҷид хеле шӯх будааст ҳамин хел не рост мегӯӣ занакҷон маро ҳам бисёр тарсонд қариб ки дилам аз кор мемонд сардорам муродам донишкадаи санъата тамом кардаге не ки зур бозӣ карда мурод ту ҳам аноӣ нестӣ ҳа тоба шумо бисёр шух будед ҷаноби маҷид вале дигар бо ман ин хел шӯхиҳо накунед лутфан хоҳиш мекунам шуд тамом қавл медиҳам дигар намекунам ҷаноби рафӣ арзишаш чанде набошад он ангуштаниро дар ҳақиқат гирифтан мехоҳам
گوش کنید جناب مجید، ما پیش از همه میخواهیم که باوری حاصل نماییم. مشتریمون به این اثر پرارزش ارزنده است یا نه؟ پول برای ما مهم نیست. ما صنعت و صنعتکارها را احترام میکنیم. همینطور نه زنک جان؟ چی گفتن میخواهید؟ یعنی پیش از همه ما میخواهیم که شما رو شناسیم. ما کسی رو که نمیشناسیم کار نمیکنیم. این بدبختا چی کردیستن؟ این جنگلموی که باشه؟ باشه هیچ خیلی عملیات باشه؟ جلوت کمای گوشنگی را سوخته ایسته؟ میریم ایسابی برادرمون شکم سیر میکنیم. سلام علیکم. چه خبرت سازی تنجی؟ شوکت سومان ممنون شدم. شوکتم جنگلمو ای دست درست که بیاخل ممنونم. ای بچه چو کدی سازی؟ من نفهمیدم چی به مرا با واسه دارین؟ روم جزیره؟ ای بچه همون منو را بیار کو ببینم چی دارین؟ تست کی گوش نیام. شوکت تو اینجا چیکار میکنی ها؟ یکی این به من مراد گوید چی؟ آنها وضعیت را میفهمند. ای وای اگر کیلاس گوید چی؟ کی هست آخر این شفقت عملیات را برباد میدید؟ وای بدبخت یک دیوانه محلمونه در اینجا چیکار میکنه؟ شوکت بیرو آخر از اینجا، همه را برباد میدهی تو. بیرو یگان جا نمیرم. تو شکم سیر نکنم یگان جا نمیرم. فهمیدی؟ باز کلاس نگویی به عقل. کلاس برادری را فراموش نکن. یا که پول دارن گفتن این مرا بولشون میدونی. باز مراد هم نگویی. خاموش باش گپ نزن. بامبر با می حالا با بدیلی خودش که کمیسره شیمو کستون شبین میگه که کیسش پری پوله نگه در کیسش یتی نداره. جناب مجید جناب شفقت رفیقتون میشود. مجیدش کیه؟ یک دقیقه جناب رفیق. جناب شوکت با من درباره زمین گپ زده بودیم. او برای زمین 10 میلیون دلار پیشنهاد کرده بود، ولی من 15 میلیون دلار خواسته بودم. سودای ما نشده بود. فکر میکنم که جناب شوکت به گپی من آمد. ایت 15 میلیون امون 15 سن بده یگان چی بخرم. جناب شوکت آنجا صحبت میکنیم. البته چی منه جناب مجید بای. با اجازه شما من زود میایم. 15 میلیون رو چی گپ است اینجا؟ نمیدونم این آدم از کجا پیدا شد؟ این مرد شبهناک است. چی شد زبید؟ سردارم هیچ چیز رو نمیفهمم. به عقل همه چیز رو برباد میدهی. این تخیط چی بده اونه گندوخسن؟ به عقل در طرف به مجیدش کیه؟ این چی گپه؟ اون نمیتو کلتگی خب کن. یگان چیز فهمیدی؟ همین نواشنیکا پخص دارن هیچی رو نمیفهمه. خاموش. بازنامه مرا کلا بدیل از خون. بازنامه مرا کلتا کلاس نگویی. در کیسه هم گوش کنک است. پلیس ها مرا گوش کرده ایستادن. این بخدو قریب من ترا کلتا کلا. چی گفته ایستادند آنها؟ یه جنگیلمو در همون نواشنیک تو چی آوازی که بیاد در نواشنیک من همون آواز میاد. ای تو پخص کرده من پخص میکنه. های مراد را از آن دیوانه خلاص کرده زود باید به میز برگردد. تمام همه فهمیدم. زود دو شو از اینجا رو اکنون. تمام کمیسرم بخشش زیاد که خطاگی کردم نفهمیدم. گوشامو میکشم دیگه خطاگی نمیکنم. دو شو. توکلت به خدا کمیسر. رو زود رو از اینجا.
дугонаҳо бомбаро мекафонам. омода бошед. бо як одам шинос шудам. ҳаёти маро наҷот дод. ӯро бояд бинед. бисёр зебо аст. номаш Мурод аст. комиссар Мурод. Ки будааст вай одам? Ман мехоҳам бинам. яъне ба наздикӣ шинос мешавед. мебинем чӣ мешавад. бахшиш масъалаи заминро бо вай ҷаноб ҳал кардем. бо $15 миллион розӣ шудем. биёед сари масъала меоем. зайнаб шавкат чӣ хел зайнаб шавкат ба хайр аст чӣ кор мекунӣ дар ин ҷо зайнаб ту дар ин ҷо намегашти ку ё ин ки ба назди бародарам хӯрокхӯрӣ омадӣ а бародарат бародарам бародарам гуфта яъне дар ин дунёи фонӣ ҳама бародарем ку мегӯянд муъмин бародари муъмин аст бароям мегуфтам комиссар Муродро дар назар доштам. Мурод гуфтӣ? бале ман чаро бо хӯрок мехӯрдам? ё худоё ту дӯстдоштаи ӯ нестӣ? дӯст дошта? аз куҷо бароварди ин гапро Шавкат? бишӯхӣ нестӣ? албатта ки нестам. ё худоё ин хел нагуфт ба ман ку. ба ту чӣ гуфта буд ки? мада гуфт ки Зайнаб бисёр рашк мекунад ахир ай дастаи ӯ мегиризм мерум айҷа. Мурод гуфт. Мурод гуфт. ба ту гуфт? мада гуфт. дар бораи ман гуфт? дар бораи ту гуфт. агар ту комиссар бошӣ дар куҷо ҳастӣ ҳозир? дар чораи 46 бигард ошхонаи корвон доштаге. Зайнаб дарони корвон нарай бо имрӯз санитарни денай маҳкамай гулбута бура. ман чӣ гуфтестам? эйва ҳеҷ гап не ҳозир бародарам Зайнаб туй меандозад. Шавкат ту биз набудӣ ку? ташаккури зиёд. саломат бошед. магар ӯ комиссар Мурод нест? дар ҳақиқат бачаи зебо будааст. духтарҳо шумо равед, ман каме пас меоям. майлаш. ҷаноби Маҷид, бисёр одами сарватманд ҳастед. аз ин кору ҳолатон маълум аст. вале мо ҳам баъзе шартҳо дорем. чӣ хел шартҳо? ҷаноби Мурод, ин хел сюрпризи зебо. салом. ҷаноби Мурод? ин амалиёт маҳв шуд. амалиёт мена барбод дод. и бешарм. мурод номи қаблиам аст. мурод Маҷид. дӯстонам маро Мурод мегӯянд, вале дар корноми Маҷидро истифода мебарам. хонум Олам ёрдамчии ман аст. бо ҷопониҳо мулоқоти муҳиме дошт, вале намедонистам ки ин ҷо ҳастанд. ин Олам бибӣ аст. оламаш ки аст? сардора нав ба маҳаллаи ма омадааст. дар кошонаи ҳусн кор мекунад. духтари бешарм аст. ман маҳаллаи шуморо амалиётро иншоалло маҳв намекунад. кани Мурод ягон кор кун. хонум Олам, мулоқот чӣ хел гузашт? ҷопониҳо ба созишнома имзо гузоштанд? ҷаноби Мурод, ман бале, албатта бо ҷопониҳо созиш кардан бисёр душвор аст. хайр, вай ба фикрам дар офис кори зиёд дорӣ. ту бирав, ман меоям. хонум Олам, дар як мулоқоти муҳиме ҳастам. хоҳиш мекунам моро машғул накунед. равед. хуб ҷаноби Мурод, рӯзатон бахайр. рӯз бахайр. рӯз бахайр. халос шуд. Шавкати Зубайд. маъзарат мехоҳам ҷаноби рафӣ, суҳбатамон нотамом монд. дар бораи чӣ мегуфтед? гуфтед баъзе шартҳое дорем. ҷаноби Мурод, ҷаноби Маҷид, хайр, аз ҳама шарти муҳимамон ин аст ки мо ба шахси муҷаррад намефурӯшем. чӣ хел? нафаҳмидам. яъне агар оиладор набошед мо ба шумо он ангуштаринро фурӯхта наметавонем.
این مسئله به خانه‌دار بودن چه علاقه‌ای دارد؟ گوش کنید جناب مجید، شاید ما آدمانی باشیم که اثرهای تاریخی رو دزدی کنیم، ولی اویله‌داری رو خیلی ارج میگذاریم. صنعت تنها در اویله خوب نگاه داشته می شود. همین خیلی جانم. درست قد کردید زنک جان. ما با شخصی که اویله دار نیست همکاری نمیکنیم. ای وای، عملیات برباد رفت سردار. مراد خانه‌دار نیست. خدا لعنت کند معلومات رو پر نگرفتیم، وگرنه برای مراد یک زنی ساخته پیدا میکردیم. سردارم در کورشا یگون کس بفرستیم. کی رو میفرستیم بی عقل؟ این رو ببین. او اینجاست؟ کی اینجا هست؟ این خیل خودت رو بنادانی نزن. کی می شود دیگر؟ مراد. مراد در درون است، ولی یک ملاقات مهمی داشته است. نمیخواهد که او را ناراحت کنند. حاضر من به او روزش را نشان میدهم. مشغول است میگویم. جناب مجید، شما اویله دارید؟ وای بله. چرا در انگشتتان انگشتری نیست؟ انگشترین؟ من و همسرم انگشتری نمیگردونیم. با همسرتان شناس شدن میخواهیم جناب مجید. مایلش البته میشود. کی ما رو با همسرتان شناس میکنید؟ وای وگرنه ما با شما انگشترین رو نمیفروشیم، چون که ما رو تنها با مردان اویله دار میفروشیم. وای همسری من به خارجه رفته است. این خیر باشد عذر جناب مجید. وقتی که همسرتون از خارجه برگشت بعد به ما زنگ زنید. میرویم. یک دقیقه جناب رفی. خانم سومان به کجا میروید آخر؟ حاضر روزت رو میبینی. آدمی به شرم. به همه گفتی که زینب از پسی من میدود. تو رو میکشم ابله. جواب همه این دروغگویی هایت رو میدهی. کی هست این زن؟ سردارم به فکرم زینب است. زینبش کی است؟ زینب عروسی ماه. التماسی کارانه که مراد. التماس میکنه مراد نکن. با تو چیکار میکند مراد؟ نه پر سردارم. چی شد آخر؟ چرا گپ نمیزنی؟ زبانت رو خوردی؟ زنک جان تو کی از خارجه برگشتی ها؟ چی؟ زنک جان گفت من میدونستی که بدبخت زینب ایخد کردنیه. گفتم که حاضر میکنه در حق من میکنه. اگر نمیکرد سرمان در بلا گرفتار میشد. یعنی گوی چی میخواهی زبید؟ مراد این را نباید به من میکرد سردارم. این را نباید در حق من میکرد. این بچه دایم همین خیل میکند. ایستا چیکار میکنی؟ در رو ببند زود. سردار پیشی را بنگی من با قطعمو بدبخت حساب من برابر کنم. 100 بار میگم زینب من دوست میدارم من میگیرمش. مالی میگه من دور میبینم با قفایم میرم. من میرم میکشم. تو را دستبند میکنم زبید. بجای چین سلاحت را گذار. دستم رو سرده. ولی زنک جان من تو را بسیار یاد کردم. دیوانه هستی تو؟ دستم رو سرده. رفیق جان سرده. چقدر شیرین جنگ کرده استودن مثل گذشته ما همینطور نجونم. بله مثل سالهای جوانی خودمان بودن. دیوانه هستی تو آخر؟ دستم رو سر بده. زینب ما حاضر در عملیات هستیم. سردار امنیت و زبید در ماشین در بیرون بوده منتظر خودمان است. اینها باشند دزد اثری تاریخی هستند. چی؟ بله من از آنها انگشترین دزدیده را باید گیرم. در نقش ثروتمند هستم. چی خیل؟ اینها انگشترین را در حال میفروشند که من خانه‌دار باشم. یعنی باید همسرم شوی نمیفهمی؟ اصلا اگر همسرم نشوی عملیات برباد میرود. اینها را دستگیر و انگشترین را بازپس باید گیریم.
با من چی خیر؟ با من چی؟ با من چی؟ نه زینب جان نه. اگر زن نمیشوی زن میگیرم ما. زبای دیوانه مراد فرصت خوبی پیدا کرد. حاضر همش را حل میکند. نه سردارم نه. من با این هر کسی اجازت نمیدم. آخر ما قطع زینب لیلی و مجنون هستم. نمی خیلی هستم. نکی نامرد مراد در بین ما میداره. دل ما را زندگی خنک نکنه. کلی روسیا. گویا من بسیار میخواهم که شوهر تو باشم. نمیفهمی مگر مسئله حیات ممات است. من هرگز همسری تو نمیشوم. زینب گوش کن، اگر همسرم نشوی برای مانع عدالت شدن دستگیرت میکنم. آخر کافی است. اینقدر صحبت‌هایتان شد فهمیدیم که یکدیگرتان را بسیار یاد کرده اید. خانم سومن راست میگوید زنک جان. شناس میکنم. همسرم زینب. من سومن. از شناسایی شدم. من هم. من باشم رفی. شاد شدم. خانم ما با همسر شما یک ملاقات کاری میکردیم ولی خواستیم که با شما هم شناس شویم. اگر خواهید امشب به خانه شما میآییم باز به ما کلکسیاتون رو نشان میدهید. از تشریف شما خوشحال میشویم. همین خیل نیست زنک جان؟ بله مردک جان. این خیل باشد امشب با میخوریم. تا بازدید. اوف جانمان خلاص شد به خدا. امشب در خوراک به خودت یگان نفری دیگر رو بیاب. زینب چون این رفتار نکن. باید در عملیات همسرم باشی. اگر مورم هم همسریتون نمیشوم. زینب التماس همسری من شو. ولی بگو چرا خاموشی؟ راضی شو جونکم. خانم زینب لطفاً تا وقتی که این عملیات تمام میشود همسری مراد شوید. شما از من چه خواستنتون رو میفهمید جنابی مدیر؟ اگر دروغ هم باشد هرگز همسری این آدم نمیشوم. این یک ابله هست. چرا این خیل میگوید جنابی مجید؟ سرم ویران شده است. با جنابی مراد چی شده است؟ آخر او با آداب، زیبا، جنتلمن و یکی از بهترین کمیسرهای تشکیلاتمان است. تشکر زیاد سردارم. ای جنگیلمون نمیفهمی همین زینب روزی نیست. تو چی مجبورش میکنی؟ میبخش کل یک کارو میکنی که آدم قهرش میکنه. زبای پسرم چی ها میگویی؟ گوش کن تا وقتی که عملیات تمام نشود اینها باید زن و شوهر باشند. همه دختران نمیفورد. تو چی مجبورش میکنی سردارم؟ زبای بسرت چی شده است؟ خانم زینب همچون یک شهروند قرض وطنداریتان را نشون دهید. یعنی جنابی مدیر میدانستم که به وطنتان خدمت میکنید خانم زینب. تشکری زیاد. خوراکشم را در خانه پدری تو در قصر میخوریم. باید با آنها نشان دهیم که مراد بسیار ثروتمند است. سردارم باشد، دلی من ثروتمند است. همین عملیات چی به در خانه ما میگذارونید؟ ای سردارم در این خنکی و اولاد ما را بیرون میکنین چه خیل میشود؟ یگان خانه ایگا بیابین خیر نشید. اگر آخر خانه را یک ساعت خالی میکنی مگر یگان تو یا خورسندی نیست که همشان به اونجا روند؟ یک ساعت نمیدونم به می کاراتون سر مدر گرفت. به خدا هیچ نمیفورم. من با آدم های در آثارخانه بوده صحبت کرده کلید چرا حل میکنم. اکنون چی کار میکنم؟ خیر میرویم زنک جان. برای خوراک شام باید آمادگی بینیم. مراد جان اگر یک باری دیگر زنک جان بگویی پایت رو میشکنم. حوزی مراد از سری تیر میکنم. زینب چی میگویی همکار؟ بین من و زنم نداره. بدبخت بین حالم زنم میگه. همین خیل نیست؟ تو زن من نیستی مگر؟ مراد در عصبام رسیدیم. من دیگه خدمت داشتن نمیشون. چی کار میکنه داخل؟ یک بار دیگه در پیش من بگیریم میپرونم. من گفتم اکای کنان اکا کنان اکا کنی گاب بیزن آخر قربانی چشمانه چاما مگر برای یک دختر مهر زده. سلام علیکم.
ва алайкум салом. Дар куҷо мегардӣ ту? ҳаминҷоям ку. Ин ҷоям. ҷура, ҳамин акай канон аз субҳ то ҳозир гап намезанад. тиқ намегӯяд. чӣ хел гап намезанад? акай канон? салому алайкум ака. ака? барои чӣ гап намезанад? сайрами девона акай канонро писанд накардааст. акай канон бошад рӯзаи гап назаданро сар кардааст. голодовка эълон карда? рӯзаи гап назадан. аммо рӯзаи гап назадан ба урусӣ голодовка мешавад. ин бадбахт рӯзаи рамазонро намегира. ин чӣ хеле рӯзае бо? ман аз куҷо медонам охир? ин одам ҳама гуна рӯзаро медорад. одамое ки гуруснанашинӣ эълон мекунанд шавкат медонад чӣ хел ба гапшон дурора ҷура. эй канони девона, эти худат кие ки сайрами девона тура нигоҳ мекардай? дар оина як бор хита нигоҳ кун. афтабоми ранги қадами қурбонӣ. шавкат бишин. ай қадами қурбон аллергия дора шуморо. шавкатшо баҷояд бишин. ҳозир ҳардуямонро мекушад. хомӯши қурбони чашмонат. сами медони иҷа чӣ гапа ҷура? дар ҳақиқат бовар кардам ки акай канон гӯшнашинӣ эълон карда. гӯшна буд, агар не маро мекушд. худоро шукр. мӯи танам сихест. о алайкум салом ҳиҷрӣ. биё ҳиҷриҷон инҷа бишин. ҳиҷрӣ хуш омадӣ. чӣ хабаро ҳиҷрӣ? ҳиҷрӣ дар вақташ омадӣ, бовар кун. чӣ кор кардӣ ҳиҷрӣ? обо ин ҳам рӯзаи ношунавоиро сар карда бошад. анаҳа ҳиҷрӣ? о ҳиҷрӣ, ҳиҷрӣ. хайрият рӯзаша кушод. ака шумо маро гуфтед? не ин аз толка ди гап задестем. чӣ шудааст? ба хайр аст? ту ҳам мисли акай канон мотам дорӣ? напурс акай шавкат, напурс. охир хонаводаи санамро розӣ кардам, вале хонагиҳои мо ҳеҷ розӣ намешаванд. охир ман ин хел хонадор намешавам. сари қок монда. биёмон ҳиҷрӣ, аз барои худо беҳудагӯӣ накун. хонагоҳи духтар розӣ боша, хонагиҳои худтона чӣ кор мекунӣ? хонадор шудан гир. акай шавкат намешавад. модари санам мегӯяд ки агар волидонат ба хостгории санам наоянд, духтарамро ба ту намедиҳам асло. хонагиҳои шумо ки хостгорӣ нароянд, ин айби мо нест ҳиҷрибек. чӣ хел ба хостгорӣ намераванд? чӣ нигоҳ? ака гап задӣ ку, ба худо моро тарсондӣ. ба фикрам давлени акай шавкат паст шуде. ҷин бизанад канон, дар дирни мо ҷин дуровардӣ ку. чӣ хел хонаводаи ту барои хостгории санам намераванд? хонаводаи ту ба хостгории санам мераванд. сайрави девона бошад аз ман мешавад. охир акай канон кор чӣ хел мешавад? инҷоро хонаи ақди никоҳ мекунем. беҳтарин фикр. чӣ хел беҳтарин фикр самир? ту ягон чӣ фаҳмидӣ? ман нафаҳмидам. санам ва ҳиҷрӣ шӯъбаи ақди никоҳи ҷавонон. чӣ хел шуда? беҳтарин. ин ақлро бина. уф худоё, илтимос ба камолам чизе нашавад. охир ман ба сараш он қадар сахт назада будам ку. ҳамин хел не гурбача?
камолам дар куҷо ҳастӣ? Камол хуб ҳастӣ? бисёр бахшиш мепурсам, аз ростӣ ман ба сарат сахт заданӣ набудам. ё худоё, ин ки аст бачаҳо? хайринро фаҳмидему. шумо ки ҳастед? аз куҷоед? устод. Не, магар ӯ ҳофизаашро аз даст додааст? напурса паймелис. духтур гуфт ки то як вақти муайян сарш ба ҷош меояд. 1-2 ҳафта пас соз мешудад. аммо устодмон 3 соли охирша ба ёд оварда наметавонад. чӣ? 3 сол? камол, илтимос маро ба ёд биёр лутфан. бахшишу, маҷбур нестам ки туро ба хотир орам. ки ҳастӣ ту? камол, ман Мелис, дӯст доштаат. дӯст доштаи ман? бачаҳо ин чӣ мегӯяд? рост мегӯяд? бас кунеде. куҷо инро дӯст медоштам? ба ман маъқул нест охир. маро гӯш кун. ҳофизаат гум шудааст, чӣ шудааст намедонам, вале маро шарманда накун камол. мехоҳӣ боз ба сарат занам? ту чӣ хел духтари часпак будаӣ? биёед меравем. ё худоё. камол, ту маро фаромӯш карда наметавонӣ. мардуми зебои маҳаллаи мо, як қарсак. офарин аҳсан. беҳтарин. офарин ҳамзанед. имрӯз инҷо барои барпо намудани тӯи бародари азизам ҳиҷрӣ ва духтари ҳамхизматам санам ҷамъ омадем. мақсадамо ба назди падару модари ҳиҷрӣ рафта онҳоро розӣ кунем ки ба хозгории санам раванд. боз як қарсак. ва ҳозир ҳамроҳи вакилонамон ки интихобаш кардаем, ҳама якҷоя шуда рост ба хонаи ҷаноби Саъдӣ рафта ӯро розӣ мекунонем. رفیقان چی کار کردنتون رو میدونید؟ یا خدایا. جنابی کنان، تو چی کار میکنی؟ چی کار کردم؟ حاضر اینها رو سیر می دیوانه شنود، میدونی چی میشود؟ چی میشود آخر؟ هممون رو میکشد. اگر کشد کشتن گیرد. همتون رو میپرونم. اکنون همتون میمیرید. همتون مرا فهمیدید؟ دخترم با خود بیا، چی کار میکنی؟ اکا خوبترش تو گب نزن. یا توبه. کنی اون رو با زمین پرتو ابله. مرا پران. تو یک طرفیست. هجری اینجا بیا. اینجا بیا میگویم. آخیر تو رو میکشم. کنی اینجا بیا. بیا پینها نشم. دور نمیشه. هجری تو خاطر نشو، همه شام بشود. خدا که هجری هیچ چیز نمیشود. نترسید، نترسید. أنا هنيكل. آفرین آفرین. أنا هنيكل. شادی کنید، شادی کنید. ایستد. کنعان برادرم، انشالله این سیرمی دیوانه باز به سرمان یکان بلای دیگر نمی آرد. هیچ گپ نیست، هیچ گپ نیست، هیچ چیز نمی شود، نترسید. جناب سعدی، جناب سعدی. چی جمع شدن اینجا؟ چی گپی؟ یا که خواستگاری آمدن؟
در این خانه من دختری ندارم که برای شما بودم. دختر را بعدا خواستگاری میکنیم. اول کار هجری برادرمان را حل کنیم. ببین همه این محله جمع شده است. هجری و سنم میخواهند که خاندار شوند. تو امروزی شو ما رفته آن دختر را خواستگاری کنیم. آخر او به هنر موافق بچه من است. شما چیکار دارین؟ تو برادرم دیوانه هستی؟ نمیخوایی که پسرت خوشبخت شود؟ چه خیلی تو آدم هستی؟ پدر و مادری دختر راضی است. تو چی میخوایی؟ نمیرم، گفتم نمیرم. کسی میخواد رفته خواستگاری کردن گیره. آخر به امر خدا و گفته پیغمبر خواستگاری میکنیم. دیوانه هست چی هست آخر؟ تو چه خیلی آدمی یک رو بوده ای؟ مثل گوسفند برین یک روی. کی را گوسفند گفت؟ یک سوئیس او بیست بچم؟ یک سوئیس دختر؟ شما چی گپ رو نمیفهمید؟ باید که همتون رو پرونم. آها سایره میدی اومه. این نوبت شما رو نمیپرونم، منتظر شوید. انا گرید بمبا گریزه. کانونی دیوانه، کاری که با تو دخل ندارد میکنی ها؟ کاری خودت را بکن. هجری را خاندار کنه بعداً با او تو هم خاندار میشوه. تو چی ها میگویی دیوانه؟ کاری گم شو از اینجا. جانم برای تو یک چای کبوتی تلخ دم کنم ها؟ برای حافظه بسیار فایده داشته است. کنی تو یک سوئیس. آخر او اکم رو چی کار کرد؟ اکا جان مرا به یاد داری؟ تو این درجه نه خواهر جانم. تنها در 3 سال اخیر چیزهای نولازم رو به یاد ندارم. اکا جانم آخر ملیسو چی کار کردی کمال رو؟ همه چی را فراموش کرده است. کوی یگون چی در خاطر نداره. من تنها با سکاورودکا این خیلی آهسته به سرش زدن خواستم. از کجا میدونستم که حافظه‌اش گم میشود؟ اکنون چیکار میکنه ملیسا؟ وای دکتر گفت که در مدتی کوتاه حافظه‌اش به جایش برمیگشته است. خواطر نشو زوبای، تنها یک سکاورودکا بود. توبه ملیس جان، یک را باید حافظه این بچه به جایش برنگرده نه؟ این گو نباشه که بکشیم بفروشیم. یک آدمی کلون است. اینا کی نگو بین میکنه؟ ای زوبای انشالله حافظه‌اش بر نمیگردد و دیگر دخترم را ناراحت نمیکند. دیگر کار ندارم که باز دختر شما رو ناراحت میکردم. اکا پروا نکن. خوب شد که حافظه هم گم شده است. نه قسم میخورم که مادر این از خودش دلگیرتر است. گفته های او را ببینه باورم نمی آید. بی تربیه. کمال بچه با معرفت باشه. مرحمت نوشی جان کنید. رحمت سلامت باشید. مرحمت. زنک جون برای من هم یک چای نمیاری؟ اوخیر تو چرا مرا زنک جون میگویم؟ برای عادت کردن زبانمون زنک جان وظیفه‌مون رو خوب اجرا کنیم. با فکرم تو هم زبانت رو به مردک جان گفتن عادت کنانی خوب است. از اونی که تو رو مردک جان بگم مردنم بهتر است. من هم بسیار میخواهم که با تو خانه‌دار شوم. به عقل و به فراست هستم که با تو خانه‌دار میشوم. تو شوهرت را در 1 سال کسلی دیر کرده میکشی. البته که میکشم. این کار را بینه باز خانه‌داری ساخته دارم. نصیب را بین باز با این دختری بیشرم. آه زهرا تو را بسیار یاد کردم. با تو حتی خانه‌داری ساخته امان بسیار خوب بود. باز خانه‌داری ساخته اوخیر باز با این بی‌حیو. زیا خوب است که تو این رو نمیبینی وگرنه این آدم رو زنده نمیموندی. سازی ایختک با چیکو کدی دختره؟ با تو چی؟ حالا هم نمیدونه که بین زن و شوهر نباید درایی. وجدان ایستانیم سر تا قاق میتراشم شرمنده ده دنیا میشه. چی کار میکنم هجری؟ مادرم میگوید اگر به خواستگاری نآیم تو را به هجری هرگز نمیدیم. والدانم به خواستگاری سلام نمیرویم میگویند. یا خدایا تو ما را یاری کن. این دو بندت را با هم رسان خدای من.
آمین یا رب. دعایم را قبول کن. آمین. بیا. اگر من غالب شوم به خواستگاری سنم می آید. اگر مغلوب شوم آماده پسرت را میگیری. شاهد میدید؟ گوش که در این محله کسی نیست که مرا مغلوب کنه. این خیلیش اولیه و چش تولد چیدگی نیست. زریک ساز قب بگوتی تو چکیل قبم. اگر این روی کل نداری پرتوته نمیشود. نغمه نکن میگم ساز پرتو زریک ساز پرتو. دو یک. همه را میزنم با همین یک. دو شش. در جانم زنی. دو شش. با همه میوینه که او رنگی من بازی کردن نمیتونن. شد. در بازی خوب هستی ولی تو را دیگر ارتش امریکا هم نجات داده نمیتواند. چی میگه؟ 5 و 3. دوستاش تا با هم میرسند. 6 4 4 و 6 6 و 5 پرتو 2 و 2. بازی تمام شده ایستاده است. اینها رو همچون دارو صبح و شام یک تا میخوری سعدی جان. چی شد؟ بازی هم تمام شد. ولی سعدی جان کرته تو دریده هست چی؟ چیه کجا؟ انا این رو زیری کشت بگیر تا کرته دریده رو خوشانه. انا همین کل دوستا دیگه همراه خانم آسیه آید منتظریم. چی با؟ به خواستگاری دخترم آید. نمیاییم. و شرط همی بود که بازی را باید دادی آخر. تو حیلگری کردی زریکه اینه خیلی پرتفتی. من در حیاتم مثل تو بوز یک رو را ندیدم تا حال. چخیل آدمی کل غوص هستی. نه تو چخیل آدمی بیفهم هستی ها؟ خارد که دیسته هست ها؟ دختر تا خودگاری نمیرم گفتم دیگه دهن در گب آمد گفتم بگیره ها؟ با کی گفته استادایی تو؟ تو را گفته سر چی نمیشه؟ چه بیان چه خوشی نه سنم و هجری را خودم خانه دار میکنم. تو را گوشم نمیکنم. نه یا چخل خانه دار میکنی؟ اگر ما خودگاری نریم زنی تایی را چخل قبول میکنه ها؟ اگر لازم شود از چمن جدا میشوم آنها را خانه دار میکنم. فهمیدی؟ انا این را یک روی میگویم طلاق میکنم. قادیر؟ واه خانم چمن. سنک جان تو کی را طلاق میکنی ها؟ ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди варзиш тандурустӣ фароғати ман воқеъ дар шаҳри душанбе дари худро барои мизоҷон боз намудааст. дар маҷмӯаи варзишӣ намудҳои зиёди хизматрасонӣ аз қабили ҳавзҳои шиноварӣ ҳам дар фазои кушод ва ҳам болопӯшида барои кӯдакон наврасону ҷавонон ва оилавӣ инчунин саунаҳои хушк ва тар бо тариқи фармоишӣ пешниҳод мегардад. илова бар ин дар маҷмӯаи мазкур ҳолҳои варзишӣ ва дигар хизматрасониҳо мавҷуд аст. масъулини ҷамъият талош доранд барои мизоҷони худ беҳтарин шароити истироҳату фароғатро таъмин намоянд. шаҳри душанбе ноҳияи шоҳмансур маҳаллаи мирзобек 1 назди варзишгоҳ муроҷиат намуд.